Serain koi ini APHLC long nang join dulu. Dak aprang ke APHLC ave pin lang. Pini la po anang join dun lo la penitum ta chini nedet nang hang hedet ti po aprang meeting ta dolong le dako. Sa pini ke meeting ta dolo kadu eta ninga rong pen nang join dun lo. Athema kadu eta chini lo non ke je APHLC pen ke klembo makam. Neli pupe APHLC si la klem un chot pupe anun ka prektum nang klem dun un jia por lo. Aning hang te se tabang aning hang hedar masi APHLC si claim nang chot lo la inglong rat atom han ka pejok ji phan la pe along le aphelang asakori anda ka pejok ki pilong ji phan si along le hawar ka pejok ji phan si intum dak a meeting da dolo la pen APHLC ka la si claim bom lo la si kadu ta ninga rong pen si pinya dak nang join dun lo la hello alam ami yat aji jilang so Pasta gaon hoi pelai mass joining APHLC loi BJP pora join korise 120 120 ta ghor family 120 ta porial yat aji APHLC loi join korise to prothom bar karon agote ya sob BJP asile etia BJP naikia hoi gol etu area etu onsolot aru tenike গোটেই কাৰ্বি আংলং এনচি হিলছু এনেকে চলি আছে আৰু আমি আশা কৰো আমি যদি APHLC যদি জিকু তেতিয়াহলে কাৰ্বি আংলং এনচি হিলছটো আমি বচাব পাৰিম নহলে এইটো সোনকালে এইটো বংগভূমিহে হৈ যাব কাৰণ বংগ সেনা সকলে ডিক্লেয়াৰ কৰিছে আকৌ অলৰেডি 2007 সনতো তেওঁলোকে ডিক্লেয়াৰ কৰিছিল আকৌ এতিয়া আকৌ কৈছে এইটো বংগভূমি ইয়াত হ'ব বুলি তেওঁলোকে এনে কৈছে বংগভূমি বুলে বাংলাদেশতে কৰিব কিন্তু কৰিব ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে যদি কাৰ্বি আংলঙতে থাকি পেলাই কৰিব আসলতে তাৰ কাৰ্বি আংলংহে তেওঁলোকে ভূমি লাগে এইটো আসলতে তেওঁলোকে যদি বাংলাদেশত যদি স্বাধীন দেশ বিচাৰে এইটোতো অলৰেডি স্বাধীন দেশ সেইকাৰণে নামটো বাংলাদেশ বুলি কোৱা হৈছে নহয় বংগভূমি বা বাংলাদেশটো একেই কথা আৰু যে তেওঁলোকে যদি আকৌ স্বাধীন দেশ বিচাৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে শিলচৰৰ পৰা কাছাৰৰ পৰা কৰিমগঞ্জ হাইলাকান্দিৰ পৰাহে কৰিব লাগিছিল এইটো ওচৰ তাত কিন্তু কাৰ্বি আংলঙত থাকি পেলাই কি কৰিব আচলতে তেওঁলোকে ফাঁকি দিছে কাৰ্বি আংলং মাটিটো লাগে কাৰ্বি আংলংটো তেওঁলোকে বংগভূমি বনাবলৈ বিচাৰিছে আৰু এইটো বন্ধ কৰিবলৈ এইটো বন্ধ কৰিবলৈ এইটো ডিফিট কৰিবলৈ আমি APHLC হে কৰিব পাৰিম MP HORENSING BEY nang han karbo kalam thela puson hano Karbi Anglong Lucifer ke jaiga than hano pusi tu lasila bang solam thi pusak nang lin ben pilo si kuika hok alama bangke alang litum la ha kiching pen ha Samson Singh tiarni penta la ilitum autonomous district ke hang hota Christian Honghari po alam pe thepo halaka peremakam halabang suhut alang litum la autonomous district nang ne pugi puatum alang litum pula nang tum Christian nang tum makam hala suhuta la nang tum nang puchar budak tala so amikir hills ke long le pusala suhut kipu la ke alang litum le ningji gali lagi ke chia tum se ke toy ka paningji Karbi Anglong pawidet nang po phat lagi la sin non ta alang litum ningji tang le lo ni litum ke APHLC pengen litum dharmo lam ningji tum te la sin ni tum ke thak dun morem bom lo seta thak dun dilote ni tum ke rem lo pusi matha daji a hok lo ni tum ar lopen kopine duk pun ni tum matha daji la sin ni tum la ke chingwai et lo ni tum non ke che thak dun det pu la pen Lucifer pu pilo la ke Bible long si dole la so Lucifer popot ke alang litum Bible pu pudam de si Lucifer pu pudam Christian pu kang tum ke alang li la pu yo Christian henopik pu kang tum alang li abinong ke la sita chini lo ame thanga i ka kleng ta Christian leader ta charsa leader Sondro Bey alang li ta charsa leader la tu ke alang li thang na gali la Christian pu alam ga pili dam ke ilitom phan autonomous state papelong le det nang pa phat la ke pachi bohong na try patung bong pachi bohong paji thu pa ya thada na an ke autonomous state papelong le det na sik schedule ta papang tanglong le det nang pula ke bongo sena tum abidi kang lim la ke
horensing bey alang itu masa korcor na lagi bongo se na tu masa korcor na lang lagi Lucifer bukan hi bukan lagi nelile hi pute nang itu mana nang curui dat pe lagi di lagi eglor alam lagi di nili so dingrong lama di nili no dingrong la kali dat ke ente lagi aku son ke Bible long ipu la Lucifer ek lun da thek o kan da thek o lam da ningye pik alang li tala si lam ningye thavare Di pesan na sa.